Om Swastiastu. Titiang Ibu Cynthia Wulandari, perwakilan saking SD nomor 12 Jimbaran, Galahe mangkin, titiang jagingun carang satwa sane mamurde, siap selem. Pinih ajeng titiang ngaturang suksmaning manah, ringdane menggala acara, tur panitia lomba, antuk galah saneka paice ring sikian titiang nyarengin lomba mesatwa puniki. Inggih mangkin satwa jagi titiang kawitin. Aduh, katuturan satwa isiap selam. Ipun ngelah pianak pepitu. Tur ane paling cerge konden tumbuh bulu, iya keadanen idog lagan. Sawai-wai siap selem ngalih amah, nganti kedauh pangkunge. Nah, sedek dina anu, ritap kala isiap selem ngalih amah ngajak pianak-pianak nganti kedauh pangkunge. Ditulang tas langit ngarudog, gulam gede gati, nyinahang lakarujang balas. Me, lanjani mule, to tinggalin gulame gede gati. Ao me, yang takut nyanani raga hujanan dini. Keto pianak-pianak isiap selem ngomong. Cening-cening ajak mekejang, lan di pondoke entoi raga mainbon, yen jani raga mule sinak lakar ujanan, toto tinggalin adine, ia konden tumbuh bulu, yen ia ujanan sinak ia lakar gelontor ngemasin mati. Tutur isiap selem teken pianak-pianak lantas isiap selem ngajak pianak maka pitu ngungsi ke pondok yang ada di sisen pangkunge ento. Jero-jero sane madue pondok niki, dados ketiang milu main bon riki. Isiap selem metakon, lantas pesuan ing lang pondok ento, boyo jesios wantah menglua, madan mengkuwo. Ngeong, ngeong. Cai siap selem, mujang cai mai. Jeromiong tiang meriki jagi main bon, mawinan tiang madue pianak kari alet-alet, tusing melah kenah tiange ngajak ipun ngerobok hujan. Lah, lamun buka pitu, lan mai macelak ke tengah. Imengku ngajakin isiap selem teken pianak-pianak mulihan. Sajan lantas tuan hujan bales pesan, ngai nang pangkunge blabar. Ditu imengku nanjenin isiap selem apa nginep di rumah Isiap selem nyak nginep ditu kerana ia pedalam teken pianak-pianak Pateng isiap selem tusing nyidayang pulas. Dingha imengku marembung ngajak pianak-pianak Cening majuang kejam, petenge ane raga lakar pesta besar. Meme ngelasi lapangin ngajak panak popidu. Munyine imengku, tiang laki boleh Meme, tiang gak kampit Pesaut pianak-pianak imengku. Ningah tutur imengku ngajak pianak-pianak buka keto.
Lantas isiap selam nundunin tianak ne maka pitu. Ning, bangun ning. Entoi mengko nagih ngamah iraga. Lanjani raga magedi uli dini. Cening jemalu makabar nyanan meme ngemilunin. Inggih me. Makabar lantas pianak ne isiap selam ngentasin pangkong. Munyen pa kabar pianak ni ane paling kaliha nak kadangin pangkong. Apa tu siap selam? Imen ku matakon. On tak janti boleh ulang mengku. Pesaut isiap selam. Munyen pa kabar pianak ni anilenyan. Apa tu buen siap selam? Buen imen ku metakon. Oh, anto don tinge ulong mengku. Buen isiap selam nyautin. Lantas sekebesek pianak ni isiap selam makabur ngentasin pangkung. Jani nu isiap selam teken idog lagan dogen ditu. Mabesan lantas isiap selam teken idog lagan. Cening dog lagan. Jani meme lakar ngalahin cai. Nyanan yang cai lakar amah teken imengku. Dua gang ban medaya. Ora hang beng cai ne nu pae. Nu beleg. Sing jejaan darin malu. Orahin ia ngubuhin cai nganti tumbuh bulu. Nyanan yang subet tumbuh bulu cai ne. Keberang ibane muleh. Pabesane isiap selam teken tianak ne. Lantas makabur isiap selam ngentasin pangkong. Munyen pa kabar ne isiap selam teket dia dangin pangkong. Apa tu siap selam? Imen ku ngalepat bangun metakon. Nanging tu sing ada ne nyautin. Lantas ia ngojok. Dapet tangan tua ada idog lagan dogen gitu. Beh. Pasti busana ni orang ngedon-donan ulungan tu. Sing jeleng tu wah isiap selam teken pianak-pianak ni. Me. Kawang dua suku pitik kicarik ane dah. Pesawat pianak ni imengku. Lantas idog lagan nyautin. Janamiang sinamiang Sangkunang je aja ngetiang mangkin. Tiang konden tumbuh bulu. Sinang ben tiangnya nu pait. Nu beling. Tan jejaun aja mangkin. Pinih becik. Ubuhin dumun tiang anti tumbuh bulu. Nyanan yang sobat tumbuh bulun tiangnya. Drika wau dado sajeng tiang. Idog lagan maut saha medaya upaya apang tu sing amah teken imengku. Imengku kena ka blok-blok. Nya ia ngubuhin idog lagan. Idog lagan wadahin negungan ditu. Tersebilang wai bange ngamah. Nah, gelisang sapu, Jani bulon idog lagane subat tumbuh. Ditu imengku miwah pianak-pianak ni pada repot ngainang basa. Anggona ngolah beng idog lagane. Cai idog lagan. Jani cai lakar ramah kai. Inggih dados ni kejero. Nanging ngapang ben tiang janan keburang dumun tiang ping
ping telu. Imengku nyak ngeburang idog lagan ping telu. Pas keburane ping telu, maka berlantas joh idog lagan ngecam ia di dhuwur batune. Imengku ngubar tur tingalina idog lagan di dhuwur batune. Sahasa ia nyagrek, nanging idog lagan ngenggalang makebur. To lantas batune ento caplok ke teken imengku kanthi bunga gigine. Ditu idog lagan makebur sambil ngendingin imengku. Ngi ngak ngi nguk gigi bunga nyaplak batu. Ngi ngak ngi nguk gigi bunga nyaplak batu. Gitu sebuah upah anaknya medaya coras kadi imengku. Sinah lakar nemu sengkala. Gitu masih iragemang de presiden medaya upaya. Yeneng nemu keberebahan. Tur presiden ngelawan sane mabikas jele. Jam piring kelentang di pekan Bangli. Maboreh kunyit neket sajan. Ngiring lestariang mesatwa Bali. Sawireh piteket ne akeh pisan. Inggih pinih untak puputi tiang antuk para mesanti. Om santi 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 om. Suksema.